Pozdravljeni, baje, da se moj glas sliši v 9. vas, ampak to samo zaradi tega, ker sem trenirana igralka, ampak mislim, da zdaj je tukaj za mojo družbo Mojco Mavec, ki bo danes vodila ta pogovor, z Rokom, s katerim sva napisala knjigo, ki je tudi na koncu koncev govorce, si bil nekoč voditelj, a ne? In z Brunom, s katerim, mislim, če kamorkoli pa midva prideva, tam je pa pol itak nemogoče, da se ne bi slišala. Bruno Šimleša, oba dva danes predstavljava tukaj svoje knjige in ti, mislim, Bruno, mislim, da veš, da si v moji knjigi, ne? Da imaš celo poglavje. Veš, evo. Mojca, izvoli! Ja, hvala lepa za čudovit uvod. Mi smo ravno govorili, Zvezdana bo začela misleč, da ji zastavim prvo vprašanje, ampak to je prava televizijska voditeljica. Hvala za ta uvod, Zvezdana. Čudovito si izpeljala. Ne, lepo, da ste res danes vsi razposajeni v taki lepi družbi. Nedelja je in preživljamo jo skupaj v družbi knjige. Danes pa ne bomo samo govorili o knjigah. Ne, pogovarjali se bomo tudi o pomenu samih pogovorov. Zvezdana je mojstrica v tem. Vrsto let smo lahko spremljali tudi njeno oddajo na televiziji Slovenija Zvezdana in to so bili pogovori, ki so, kot tudi praviš že v naslovu, ki so ti spremenili življenje. To je nova knjiga, ki je pravkar izšla pri Mladinski knjigi in dviguje prah, kjerkoli se pojavi. Je pa danes v odlični družbi še eno zanimivo knjigo, ki jo je napisal Bruno Šimleša, diplomirani sociolog, danes tudi v naši družbi in ki tudi nekako govori o tem terapevtskem pomenu pogovorov, o zdravju gledano malo drugače. Tako da mislim, da bo en zanimiv preplet vsega. V naši družbi seveda tudi pozdravljam Roka Smoleja, ki je soavtor Zvezdanine knjige. Rok je dolgoletni urednik na televiziji Slovenija, tudi moj urednik, tako da ne boste zamerili, če se danes vsi tikamo, namreč smo si domači. Zvezdana, pogovori. Zakaj so zate tako pomembni in zakaj so celo navdihnili knjigo, ki jo držim v rokah? Prvič moram biti, zelo sem vesela, da zdaj mene nekdo nekaj sprašuje, tako da je hvala za vprašanje. To je v moje življenje, pravzaprav so pogovori prišli, jaz se itak pogovarjam v gledališču že celo življenje, debatiram, poskušam razumeti, berem, se izobražujem in v bistvu moram reči, da najprej moram reči, da me je gledališče rešilo, v bistvu tistih mojih najglobjih travm, vprašanj, da sem sploh lahko preživela. Ko so prišli pogovori, pa sem pravzaprav začela spoznavati oziroma ozaveščati neke stvari, kaj se meni zdi, kaj je res problem, kako jaz gledam na kakšne stvari. No in ker je ravno Bruno tukaj, nikoli ne bom pozabila v pogovoru, ker meni Bruno ves strastno razlaga, pravi Zvezdana, ko je problem, a veš, ne bodi noter v problemu, stopi ven, poglej na desno ali pa na levo, ne, danes, in poglej, kaj si že vse naredila oziroma kaj ti je uspelo. Tam se stuširaj in z tistega, se pravi, tako neobremenjena, glej na ta problem. A veste, to je nasvet za celo življenje, ki sem ga jaz ponotranjila. Nobena drama od tistega trenutka naprej ni več drama mojega življenja. In vedno poskušam točno to narediti. Se odstraniti, pomiriti, pogledati in si zdaj vedno večkrat rečem, bravo Zvezdana, pa se ti si frajerka, pa se tebi gre, ti to zmoreš in potem zmorem. Evo, mislim, pol grem nazaj v problem in zmorem. Tako konkretno je to, kar je spreminjalo mene. Rok bo povedal, kako sva se midva debelo gledala, kako se nama je življenje spreminjalo in pogovori so v bistvu prisluhniti nekomu, videti nekoga, slišati nekoga. To je pravzaprav osnova. Od tukaj naprej, mislim, tukaj smo mi lahko mi. Rok, dejansko Zvezdanine pogovore sta resnično izpilila, tudi v televizijskem smislu. Si tisti urednik, ki je na televizijo Slovenija
vrnil pogovorne oddaje, ampak na povsem nov, sodobnejši način, intimnejši način. In tudi to ni bilo lahko, ne? Že znotraj televizije so to vrstne oddaje dvignile kar nekaj prahu. Ja, dober dan, lep pozdrav. Zagotovo ni bilo lahko, še posebej ne Zvezdano, ne? Oziroma za naju Zvezdano. Je pa res, ja, jaz sem v nekem trenutku res vrnil, si rekla, ne, na televizijo Slovenija pogovorne oddaje. Bilo je na začetku zelo veliko kritik, vsi so rekli, kaj, samo pogovarjali se boste, saj to ni televizijska forma, ne? 2 stola, 2 sogovornika, saj to pa ni nič tazga, to je radio, kaj se greste radio na televiziji in tako. Pobegnili, ne? Če bo tišina, oziroma pogovor, bojo vsi pobegnili, ker na televiziji se mora ves čas nekaj dogajati, klad, teči kri in tako naprej, ne? Tako da v nekem trenutku smo res zelo veliko teh pogovornih oddaj delali, delal sem z Manco Košir, ki se pogovarja na čisto svoj način, ona je takrat o največjih grehih se pogovarjala z različnimi sogovorniki, delal sem z Vesno Milek, ki je imela spet pogovore čisto na svoj način, ne, ampak češnja na vrhu torte je bila pa Zvezdana, ki je pa vse, kar je prej veljalo na televiziji, za pravilno obrnila na glavo, ne. In se je pogovarjala z odprtimi usti, s široko odprtimi očmi, solze smo preštevali, ki so tekle po licih in kar je mogoče pa najpomembnejše, ni se delala superiorne, ni se delala, da je boljša od svojih sogovornikov, ni se delala, da je popolna, ampak je povedala vsakemu sogovorniku, da ima tudi ona probleme, da je tudi ona na kakšnem področju življenja, da jo je spodneslo, ne. In tako da smo potem dobili v bistvu neke terapije v živo in mislim, da kar 3-krat z Brunom Šimlešo, ne, 3-krat mislim, da je gostoval v Zvezdanini oddaji in reševal tudi malo tvoje probleme, ne. Največkrat, ja. Ja, Bruno je bil 3-krat gost, sicer najboljši, tisti najodmevnejši pogovori so torej izbrani v knjigi, ki jo držim v rokah. Bruno, glede na to, da imate veliko izkušnje s pogovori, pa tudi veliko izkušenj s Slovenci, veliko ste tudi pri nas, delujete tukaj, gostovali ste, gostujete tudi še v oddajah. Zakaj so pogovori pomembni in kako se pogovarjamo Slovenci? Je tudi tu malo nacionalnega karakterja? Se pri nas pogovarja drugače, recimo, kot pri vas na Hrvaškem? Pa Hrvati jesu malo otvoreni, temperamentni, nervozni, osobni i malo manje formalni. Mi ćemo s vama popričati, zagrlit ćemo se na prvu, čak i ove 2 godine to je bilo dosta razvidno. Slovenci jesu na početku malo suzdržaniji, ali iskreno kada ih dobijete, kada oni vide da ih razumijete ili da ih prihvaćate, onda se otvore od A do Ž. Dakle, meni je to jako lijepo i na mojih delavnica i kad imam promocije, zahtjevni su, žele puno, žele svoj value for money i value for time, ali kada vide da nešto mogu naučiti od tebe ili dobiti od tebe, onda se otvore, baš zato možda što se inače teže otvaraju. Baš zato što se možda inače ne otvaraju na prvu, ali onda se otvore i onda je to prekrasna razmjena. I meni, to sam i Zvezdani jednom spomenuo, dakle jedna od stvari i fenomena koje se događa u Sloveniji, a vrlo rijetko se događa u Hrvatskoj ili Srbiji, Makedoniji ili bilo gdje u regiji, dakle nakon promocije, ako su ljudi, ili neke predavanja i bilo čega, ako su ljudi zadovoljni sa promocijom, redovito mi u Sloveniji dolaze, pruže ruku, pogledaju u oči i kažu hvala. I sretno dalje sa svime što radiš i to je fenomenalno. Dakle, taj dio čiste hvaležnosti, dakle ono baš jedne lijepe ljudskosti, to je baš fenomenalno i zato ja volim dolaziti ovdje. Samo me zovite, ja ću doći kad god treba. Na svu sreću Zagreb je blizu, tako da baš volim biti ovdje jer se osjeća ta ljudskost i toplina, suprotno onome što većina ljudi kaže da su rezervirani na prvu, ali na drugu. Ako ih dobiješ, ne, otvaraju se prekrasno i bez fige u džepu, tako da baš volim biti tu, a razgovori mogu biti iscjeljujući. Razgovori, pogotovo kad se događa povezanost, dakle to pišem i u knjizi, dakle vi kad osjećate povezanost s nekim, kad osjećate bliskost, privrženost, u našem tijelu se luči oksitocin. To je hormon, takozvani hormon bliskosti, hormon ljubavi, hormon povezanosti. Vaš imunitet je onda jači.
Dakle, ne samo da imamo subjektivni bolji osjećaj sebe, nego imunitet je naš jači kad imamo, ne znam, pola sata uživanja u razgovoru, pola sata bliskosti sa kućnim ljubimcem, sa prijateljem, čak nekada i sa mužem ili ženom. Iako je to najrijeđe, to budimo realni, je rijeđe nego sa, ne znam, djetetom ili prijateljem ili kućnim ljubimcem, ali da, kad uživamo u razgovoru, kad uživamo u bivanju s nekim, mi se doista povezujemo, naše tijelo luči oksitocin i naš imunitet je snažniji zbog toga, tako da... Da, o tem tudi pišete v knjigi Postati, ostati zdrav. Slovenci smo morda malo bolj zadržani kot sogovorniki na začetku, smo pa izjemni poslušalci, vidim tudi vaše reakcije in mislim, da ne bo nobenih težav, če naš gost danes govori hrvaško in ne bo treba prevajati, se strinjate, upam, da ni zamer. Bruno, vaša knjiga govori o zdravju, ampak ne samo, da je za to potrebno zdravo telo, temveč še marsikaj drugega. Pa da, lahko ja poskušam in sloveščino, ali ne bo dobro. Da. Izvrstno nam gre. Bolje Bil je hrvaški. samo med, da ne bo zamer. Bolje hrvaški, da, ja govorim o zdravom životu, s tim da sam ja malo obrnuo onu uobičajenu paradigmu zdravog života. Dakle, znate kako se inače, na što se inače stavlja naglasak, mnogo se krećite, zdravo jedite, nemojte piti, nemojte pušiti i slažem se sa svime time. Dakle, ja se trudim tako živjeti, pazim ono što jedem, jako puno sam u planinama, zato sam pravi Slovenac, a ne Hrvat. Jer sam u hribima stalno i volim biti fizički aktivan, vrlo rijetko pijem alkohol, ne pušim već 15 godina, ali iskreno sve to zajedno ne mislim da je najvažnije što ja radim za svoje zdravlje. Mislim da je recimo važnije što imam dobar brak. Mislim da je dobar brak važniji za moje zdravlje od dobrog obroka. Mislim da je za moje zdravlje važno što si ponekad uzmem vrijeme za sebe i bez grižnje savjesti. Jer recimo nekad si ljudi uzmu vrijeme za sebe i ne znam, priušte si kupku ili odu s prijateljima van, ali onda si cijelo vrijeme razmišljaju, a ne bi trebala biti ovdje, trebam sad biti sa djecom, trebam raditi ovo, propuštam posao, nisam radila ono, i onda zapravo niste na piću sa prijateljima, nego ste u mislima i u brigama. Tako da mislim da je dobro za svoje zdravlje što recimo dajem si prostora svojim strastima. Ne znam, prošli tjedan sam bio 3 dana na Dinari, to je najviša hrvatska planina, sam, ruksak, 15 kila, hrane za 3 dana i nestanem u prirodi. I to meni treba, to je dio brige za mene samog i opet bio sam 3 dana u planinama bez grižnje savjesti. I u tome nisu uživali samo moji mišići, nego je uživala moja duša i posljedično onda i moje tijelo. Tako da ja sam obrnuo onu paradigmu da bi se zapravo trebali brinuti za svoje tijelo pa ćemo onda biti zdravi. Ja bi veći naglasak stavio na brigu za dušu, pa će onda i tijelo to osjećati. Bruno, je pa res, ta knjiga je nastala, ena od vaših knjig, ni prva. Na podlagi dolgoletnih izkušenj delate tudi kot prostovoljec z onkološkimi bolniki in sami pripovedujete, kako je potrebno veliko več in da tudi pogovori lahko delujejo terapevtsko in zdravilno. Pa da, ja se nisam, sad već jako čudno jer Zvezdana nije dobila 3 put za redom pitanje i sad se osjećam već čudno, tako da budemo i tebi. Ja iznimno cijenim njezinu i to ona jako dobro zna. Prihajamo do tja, gradimo zdaj mostove. Okay, dobro. Prosim najprej za ta odgovor, da lahko končno tudi Rok in Zvezdana prideta do besede. Ste videli, kako je to, zakaj sem jaz lahko tako vesela? Kako sočutno, kako tenkočutno je Bruno začutil, da ima zdaj skoraj že malo preveč prostora. Bruno, zato si tudi v moji knjigi in zato sem jaz danes tudi tukaj, kjer sem. In tudi zelo cenim ta tvojo rahločutnost in tenkočutnost. Izvoli. Hvala, Dušo. Pa da, jedan od izvora informacija, iskustva iz knjige jesu moji razgovori prvenstveno sa oboljelima od raka. Gdje odmah moram navesti, dakle nisam nikakav iscijeljitelj i ne petljam se u medicinski dio priče. Mislim da smo pogotovo to u zadnjih par godina shvatili da ima milijarde izvrsnih liječnika na svijetu koji svi sve znaju o zdravlju i svi sve znaju o svemu. Ja se ne petljam u medicinski dio priče, ali iskustvo je pokazalo da tijelo ima veću šansu za pobjedom kada je psiha na mjestu, kada je psiha stabilna, kada smo mi sabrani, kada dobro vladamo svojim emocijama, čak i kada nekome možemo pokazati srednji prst. I to je nekad iscijeljujuće.
čak i u pridnoj, prijaznoj Sloveniji. Nekada pokazati srednji prst ljudima koji vas iskorištavaju je najbolje što možete napraviti za svoje zdravlje. Čak i to, tako da 16 godina zadnjih, 17 već sada sam razgovarao sa pa doista stotinama ljudi koji su oboljeli od raka, većinom žene, jer žene lakše traže stručnu pomoć, muškarci ne traže stručnu pomoć, mi smo prejaki, mi ne idemo po upute, mi ne idemo po pomoć, jer to onda znači da smo kao slabići, ja mislim samo da smo ljudi i da je normalno kad je nešto teško da razgovaraš sa psihoterapeutom, psihologom, coachem, kim god. Tako da 16 godina razgovora, svih mogućih tema i baš zato u knjizi ima puno savjeta i za okolinu oboljelih osoba. Dakle, kad naša sestra ili majka ili dijete oboli, ozbiljna bolest se dogodi cijeloj obitelji. I cijela obitelj, barem je dobro da bude dio rješenja, tako da mi jako često imamo dobre instinkte i dobre namjere kao članovi okoline, ali vrlo, vrlo često radimo neke krive stvari. Ampak to sta tudi sama, oprostite, Bruno, zdaj pa, da res še predamo tudi besedo, to sta tudi sama opažala Zvezdana Rok v vajinih oddajah, gledalci smo to opažali, kako te oddaje postajajo vse bolj kot neke vrste priročnik za samopomoč, kot neke vrste terapija, ne samo za nas gledalce, ampak tudi za goste, ki so nastopali, morda Rok lahko tudi izpostaviva dva taka primera bolezni tudi. Zato nisi nikoli prišla gostovati v oddajo. Ker sem prezdrava. Če se naveževa na Bruna, v bistvu tudi midva sva skozi te pogovore ugotavljala nekaj podobnega. Gostila sva zelo, zelo različne ljudi in strokovnjake, ki so imeli izkušnjo bolezni. Naprimer, če se spomniva, doktorice Nele Sršen, hrvaške kirurginje, ki v Padovi v bistvu rešuje življenja tistim, ki so jih sicer zdravniki že odpisali. Potem recimo Nežka Poljanšek nam je povedala eno tako lepo stvar, en citat iz knjige: vsaka telesna bolečina je bila nekoč bolečina duše, ki se ni mogla transformirati. Skratka, ogromno strokovnjakov in tudi ljudi z lastno izkušnjo bolezni govori prav o istih stvareh, kot je rekel Bruno, kako pomembno je, kako sprejmemo diagnozo, kako nam diagnozo povejo. Mojca Fatur, igralka, recimo je imela tukaj zelo, zelo slabo izkušnjo, je tudi povedala v oddaji, da je v bistvu trenutek, ko ti zdravnik preda diagnozo, lahko prelomen. Zato ko reče konec je, mislim, kako je to pretežka beseda. In pravzaprav bi morala biti prepovedana, mislim, v vsakem primeru. Potem recimo, se spomniš, ko si gostila Manco Košir, ki je tudi hudo zbolela za rakom in jo je Zvezdana vprašala, a je bilo hudo, si trpela, in je Manca rekla, pač trpljenje je izbira. To je tudi en tak močen stavek iz knjige. Je pa tudi res, in zdaj bo pa Zvezdana mogoče to povedala, da včasih ljudje, ki nimamo te izkušnje, recimo ali hude bolezni, diagnoze, samo z besedami težko razumemo kakšno stvar. Zato je tako pomembno, Zvezdana, so bili pomembni v tvojih pogovorih premolki, tišine, tudi kakšna solza, in to si tudi napisala v knjigi, da pač si razumela neke situacije šele skozi bolečino drugega, da včasih niso dovolj samo besede. Vse za to oddajo dejansko je bil značilen ta podton. To televizija ima še to dimenzijo, ta čustva, premori, tvoji pogledi. Se mi zdi, da sta izrazito delala tudi na teh Zvezdaninih reakcijah, da so bile oddaji še prav posebno izpostavljene, tudi v close-upu. Trenutki so trajali malo dlje, kot smo vajeni. Na tem se je kar gradilo. Najbolj spomnim, to ne vem, mogoče ste me tudi res malo podpirali. Seveda, televizijci so malo tudi podprli to, da moje reakcije. V začetku etko, malo ste, ampak ne bom pozabila, kako je Dejan Zavec, ki ga poznate, to je en boksar, ki je izšel, mislim, iz Halos, veste vsi, kdo je, naš šampion. In on je opisoval haloško življenje, kako ga je polno alkohola, oče ga je mlatil s sekiro. In jaz imam ene take spomine,
ker je moja mama tudi iz tam, se pravi, jaz sem pol Haložanka in sem videla, a veste, vidiš te poglede teh ljudi, polni, mislim, ki je alkohol doma, ki je doma trdo življenje. In ko je on začel opisovati, in Dejan je zelo redko beseden, on boksa, on zmaguje z boksanjem, mi govorim, jaz sem pa in ni veš besed, opisovanja občutkov. In ko sem ga jaz vprašala, kako mu je bilo, nikoli ne bom pozabila, kako so se mu orosile oči in kako je s tistimi redkimi besedami opisoval, kaj se mu je zgodilo, in v nekem trenutku je zastal in sem čutila, da ne more več govoriti. In to so trenutki, ki ste jih, tako kot jaz, vsi z mano začutili. Spregovorili so jezik preko televizije, preko vsega, kako se to zgodi, ne vem, vsi ste to razumeli. Nastala je tišina, ki je govorila. In potem se spomnim, ko sem šla k Roku in sem rekla, Rok, prosim, a lahko pustiš to tišino? In je rekel, ja, se veš, na televiziji se mora nekaj dogajati. Prosim, pusti, ta tišina je bila polna. Ta tišina je povedala vse o njegovem življenju. So ljudje, ki nimajo besednega zaklada, ki ne morejo tako govoriti, ampak imajo tišine, imajo pesti, oziroma nekje so se našli, nekje so se lahko izrazili. In to je bilo moje poslanstvo, jaz sem to slišala. Mogoče znam to slišati zaradi tega, ker sem igralka, ampak jaz sem prepričana, da znate slišati vi vsi, ker če sem slišala jaz in ste slišali vi in je bila, in ste tako gledali in berete zdaj in se tukaj lahko družimo, potem to ni neka posebna lastnost. Vsi jo imamo, samo bodimo malo bolj pozorni. Je res, v tvoji oddaji Zvezdana so ljudje, javne osebnosti, mnogi prvič spregovorili o nekih osebnih stiskah. Bruno, je to kot neke vrste lahko skupinska terapija, namreč ko neka javna osebnost pred tako množično publiko spregovori o zelo intimnih stvareh prvič v življenju morda, je zato treba verjetno ne samo veliko poguma, ampak je to res ena stiska, ena tegoba, ki jo je treba spraviti na dan. Je to kot skupinska terapija, vprašanje? Apsolutno je, ali treba poguma, s tim da treba i takta. Dakle, ti vođenje razgovora, da li vodiš 1 na 1 ili te gleda televizija ili su 4 kamere oko tebe ili bilo što slično, trebaš znat kad osobu pustiti, kada je piknuti sa dodatnim pitanjem, kada gestom, kada ovo napraviti, da bi se ona otvorila, kada zrcaliti ono što oni osjećaju, tako da nekada ćemo mi i sa malo riječi napraviti zapravo više nego sa puno riječi, zapravo im treba samo, kad vidiš da su krenuli, onda ih treba samo pustiti. Ja bi rekao da je to najtelevizičnije što televizija može napraviti. Dakle, kada nema uvjetno rečeno klasičnog sadržaja, ja imam taj problem, kao što vidite, da prebrzo pričam. Ali nekada, jel tako, gospođo? Evo, vidite. Ali nekada zapravo najviše kažem kada polako nešto kažem ili kad se vidi emocija. Tako da ja obično imam tu ideju da želim 500 ideja reći u 5 minuta i to je nekada, slažem se, problem. Ali da, mi komuniciramo na sve moguće načine i ono što se kod Zvezdane, to ja jako cijenim, ona je znala te ljudske momente vidjeti, a i iskusna je tako da zna što je miza scena. Dakle, zna da li da nekad malo predimenzionira svoju reakciju jer će to kamera dobro uhvatiti, ali daje ti sigurno okruženje da se ti izraziš i to je ono što ja mislim da bi mi trebali raditi kad su naši prijatelji u nekoj krizi. Dakle, najrijeđe oni žele direktne savjete od vas. Ono što najčešće žele razumijevanje i prihvaćanje. I to kako je tema vezana za zdravlje, dakle kad netko ti priča o svojoj teškoj zdravstvenoj situaciji ili o teškoj situaciji sa mužem, ili sa prijateljem ili sa šefom. Najrijeđe on želi rješenje za 3 minute. Prvo želi povezanost, prvo želi da su saslušani, da su poštivani. A onda eventualno kad se dobije ta emocionalna povezanost, onda idemo smišljati rješenja. Dakle, da, rješenja treba smisliti na probleme, nije poanta samo dijeliti probleme, nego i smisliti rješenje. Ali da, prvo se trebamo povezati. Ja u knjizi govorim da treba biti emocionalno zrcalo ljudima s kojima pričamo, a ne emocionalni terorist. Da im kažete kako se trebaju osjećati ili ako vam neko kaže da ga je strah, što biste vi trebali reći? Ma nemate čega biti strah, ma možeš ti to? Ne. Što je ozbiljnija životna situacija, to su te floskule, to više kontraproduktivne.
Dakle, trebali pitati čega te je strah ili bi trebali zagrliti tu osobu. Ili reći bit ću tu uz tebe, a ne odmahivati rukom. A nemaš zašto biti tužan, nemate zašto biti strah, nemaš zašto biti ljut. Imaš. Ako ti osjećaš da imaš razloga za ljutnju, strah ili tugu, imaš pravo na te svoje emocije. Tako da biti emocionalno zrcalo, a ne emocionalni terorist, to je ono što bismo trebali težiti. Da li razgovaramo na televiziji, da li razgovarate sa prijateljima uz gin tonik ili uz kavu ili uz topli čaj sada, potpuno je svejedno. Rok, Zvezdana je bila res zelo, zelo gledana oddaja. Tudi ti kot urednik se sedaj podajaš ne samo s to knjigo, tudi sicer lahko omenim, Rok Smolej je urednik knjige leta. Pred kratkim so ti podelili prav na tem knjižnem sejmu to nagrado, meni se zdi izjemno, sploh ker si tudi naš televizijski kolega. Pa bi te prosila morda, da izbereva še nekaj zanimivih osebnosti, kar je meni zelo všeč tudi pri tvoji oddaji, vedno bilo, da je bila zelo ravnotežena. Tudi moški so velikokrat spregovorili o svojih najbolj intimnih zgodbah, to ni bila samo oddaja z ženskami, o ženskah za ženske. Morda je ena zanimiva moška osebnost, ki je tudi tebi ostala v spominu, ki tudi je v knjigi. In na kakšen način sta izbirala pogovore? So tiste najbolj gledane oddaje prišle v poštev ali tudi zgodbe, ki se zanimivo berejo v knjigi? Ne, to je vsega je kriva urednica, Urška Kaloper, ona je zbrala, koga sva najbolje izpisala. Ampak bi zdaj napeljal nekaj na Zvezdano, zelo težko izbirati goste, ki so ti bili najbolj všeč ali pa ki so ti ostali najbolj v spominu. In ti hočeš zdaj, da jih še po spolu izbereva, to je skoraj nemogoče. Ne? Ampak vrnil bi se na to, kar je rekel Bruno, kako se je Zvezdana pogovarjala. Ne? Ona ni bila tipična televizijska voditeljica. Ne? Saj tudi ti nisi tipična televizijska voditeljica, jaz vedno rečem in sem vedno rekel za Mojco Mavec, ona je pripovedovalka zgodb. Ne? In to bi mogli vsi, ki delajo na televiziji, pač razumeti in tako delovati, ker spikerji, ki berejo z bobna ali pa z listka, to je res že preživeta forma. Pri Zvezdani je bilo pa še nekaj drugega, pa bo sama povedala, kaj to je, a je ta njena izkušnja iz teatra, s čimer ne želim reči, da je ona v oddaji delala teater, ker to so velikokrat so bili očitki, ona je igralka, pa joka na ukaz, pa gleda široko na ukaz, pa tako absolutno ne, ker jaz Zvezdano tudi osebno poznam, ona je tudi zasebno, mislim, ti si bila tam, ne, zasebno je Zvezdane še več, se še bolj razliva, ne, kot se je v oddaji. Ampak hočem reči, in zato smo mi šli prav v mislim, da eno sezono smo promovirali Zvezdano kot nisem televizijska voditeljica, sem Zvezdana, ne. To je bil slogan, ker pač Zvezdana je osebnost, ona se pogovarja kot osebnost s človekom. Zdaj pa ne vem, a si ti postala v bistvu neko emotivno zrcalo svojim gostom, pa nisi terapevt, teh znanj nimaš, ali je to zato, ker si igralka, ker čutiš ljudi in njihove zgodbe na drugačen način, a mogoče zato, ker se je tudi tebi v življenju zgodilo toliko stvari in si take stvari dala čez, da to pa jaz odprtimi usti poslušam, ko se kam peljeva in mi Zvezdana razlaga in tega je tudi zelo, zelo veliko v knjigi, ona je zelo veliko sebe dala v knjigo. Skratka, ogromno stvari se ti je zgodilo. Misliš, da si zato boljš razumela svoje goste in jih znala na pravilen način vprašati? Jaz sem zdaj tako malo psihoterapevtsko tudi odgovorila. Že kot majhna deklica sem si želela napisati knjigo. Vse, kar se mi je dogajalo, je v bistvu peljalo k temu, da moram vse te zgodbe, ki so se me že kot otroka zelo dotikale in ki sem jih pospravljala vase, da jih moram deliti, oziroma ta občutek, da je dobro, da dam ljudem prostor, da se sliši, da jim bo boljše, je pravzaprav osnovni odnos, ki sva ga imele z mamo, ostali sva sami, mama je bila žalostna in za njo je bilo treba malo poskrbeti. Od tukaj naprej, tukaj je zrasla ta potreba, ki sem jo jaz in moram vam povedati, da veliko ustvarjalcev, pisateljev, igralcev, v bistvu delamo svoje poklice iz ran, iz tistega, kar nas najbolj boli, iz tistega, kar nas je najbolj bolelo.
In meni od nekdaj že ljudje k meni hodijo in mi pripovedujejo zgodbe oziroma iščejo nasvete oziroma pa sem velik del svojega življenja živela v občutku, da nisem dovolj dobra, torej se pravi, ti povej svojo zgodbo, skrivala sem se za gledališkimi teksti, vse posod sem tukaj, da podprem, da povežem, da razumem, da slišim in najbolj uživam na svetu, ko se mi vsi povežemo in se imamo vsi fajn. Seveda sem med tem zelo pozabljala nase in me je življenje lepo, stalno za uho, ne bo šlo tle skozi, ne bo šlo, boš morala tudi misliti nase. In potem so se začela ta učenja in potem sem v bistvu na neki točki ugotovila, da sem tudi jaz vredna pozornosti, vredna ljubezni, vredna, kako bi rekla, to, da meni kdo pomaga. In potem se je to v tej oddaji vse začelo kuhati, evo Juha se je skuhala in sem pravzaprav hvaležna, veste, da so naju takrat umaknili iz televizije, knjige ne bi bilo, knjige nisva napisala zato, da bi delala obnovo iz oddaj. To je samo ena stvar, a veste, mene se očitno ne da utišati. In zdaj sem se nehala In zdaj sem se nehala nazaj vleči, lejte, tu ste me poklopili, bom pa tle vam prišla. In če me boste tle, a veste, boste pa brali, Zvezdan in krompir je najboljši. Ja, jaz se spomniš, da sem ti večkrat rekel slušalko, kaj je govorila, pa se je razumela, pa prvodu sem rekel, pa saj se ni treba toliko dreti, ne se toliko dreti. Ja, tako si jaz začnem govoriti tako strastno, ja, kako bom zdaj nekaj, kar mi je lepo, bom rekla, no, bom zdaj pokazala, Bruno, ti si tako super, a mi lahko to poveš? Ali če bi rekla, Bruno, ti si tako zelo super, a mi lahko tako poveš? A veš, mene so Bruno res klicali na zagovor na televiziji, ker sem govorila z enim nogometašem, samo da ti to povem, z enim nogometašem in on je švical, razumeš, in sem videla, da mu je težko in pa sem imela hlače in sem se takole usedla k njemu in sem rekla, kaj bomo, takole. In so me klicali na zagovor, kako sedim na televiziji. I onda ja trebam odgovoriti, hvala draga Zvezdana na pitanju, odlično si to postavila. Ono što ja mislim o tome, ne, dakle, to je antiljudski. A ono što se meni sviđa kod tebe, i da, mislim da cijela Slovenija, Boga mi cijela Hrvaška zna da se nju ne može utišati. To je kristalno jasno, ali to je fantastično, dakle, ta osobnost koja pršti, koja je veća od ekrana. To je, a pogotovo za zemlju koja ima tu primarnu rezerviranost, dakle koja je na prvu onako malo je to češće nego onako onim tipičnim balkanskim zemljama i Hrvatska spada, koliko god neki ljudi u Hrvatskoj bi htjeli da ne, ali imamo tu vrstu naravi, malo onako otvorenije, malo na prvu i malo onako rustikalniju, ali meni se sviđa ta otvorenost i baš to, njezina osobnost je veća od ekrana i treba biti. A opet imala je dovoljno poštovanja prema gostima da njima, da je to njihov trenutak, a ne njezin. Tako da je to baš lijepa kombinacija i to ono što i trebamo raditi inače u životu. Kot si rekel, ne, važno je tudi način, kako ogovoriš gosta, kako iz njega spraviš posamezno zgodbo. In Zvezdana, dejansko sedaj, ko te poslušamo, to je res knjiga tudi o tem, kako je ta oddaja, kako so te pogovori tebi spremenili življenje, kako si tudi sama vnašala veliko sebe, ne samo svojega značaja, empatije, ampak tudi svojih težav, recimo staranje, ženska, ne v tem kontekstu je bila velikokrat tudi zelo tvoja tema. In tu si kar premikala tudi meje v naši družbi. Bom sam en stavek rekel, ona je v bistvu prišla na televizijo zato, ker je padla v menopavzo. Zato smo mi njo povabili na televizijo. Šele takrat ne. Ja, ko sem se prenavljala. Ja, ne, veš kaj, pravzaprav je to super. A si ti zamisliš, a si vi zamislite, jaz sem se pogovarjala z Ashton Applewhite, ameriško tole intelektualko iz New Yorka, ki je govorila o starizmu. Takrat se je v Sloveniji prvič slišalo o problemih, kaj to sploh starizem je.
A veste, to so znanja, ki, mislim, mi danes, naša družba se stara in mi se sploh tega ne zavedamo, kaj so starizmi. Ogromno smo se res tudi lahko naučili. Nikoli ne bom pozabila, ki mi je rekla, Zvezdana, a se ti zdi fajn, ko ti rečem, dobro izgledaš za svoja leta. In sem rekla, ja, meni se zdi fajn. Ja, no, je rekla, nič ne rabi biti zaradi tega fajn, če ti dajo zraven še merilo let. Reče enemu 30-letniku, 30, koliko si star 30? Dobro izgledaš za svoja leta. Kaj imajo tle leta zraven? Mislim. No, ampak hočem reči, o teh vseh predsotkih, o vsem tem, jaz se jasno, da nisem, če meni Bruno govori o družini, a veste, on je eden, jaz ko sem z njim hodila okrog predstavljati knjige, ne, pa je enkrat nekaj razlaga in pol reče, drage ženske, da ne boste slučajno tega delale, da bi dale mojo knjigo brati svojim možem, pa počrtale tlej tukaj, pa tukaj, se Bruno tudi tako govori, ne. In to jim je govoril in jaz sedim zraven in si mislim, joj, jaz sem to tudi delala. Se spomniš? Ampak odlična istočnica, Zvezdana, če dovoliš, kako torej brati vaše knjige? Obe knjigi, ki so tu pred sabo. Bruno, kako se bere tvoja knjiga? Je to priročnik za samopomoč? Je to knjiga zanimivih izkušenj, spominov? Je to knjiga za ženske? Nekaj fantov tudi imamo, da ne bomo sedaj krivični. Kako brati tvojo knjigo? Mislim, prvo treba reći da disclaimer jedan mali, dakle knjigu trebaju čitati svi jer su fenomenalne, moje pogotovo, ali ne ovo što je rekla, dakle nemojte šopati ljude knjigama ili savjetima koje ne žele slušati. Onda više razmislite želite li vi biti u odnosu s ljudima koji imaju različite interese od vas. Kužite? Dakle, nije poanta da šimlešizirate nekoga ko ne želi biti šimlešiziran, jer tu i tamo se znaju žene češće pohvaliti kako su one šimlešini svjedoci. Pa nude moje knjige svima i svakome. Ne. To ne. Neke od knjiga mojih spadaju u područje samopomoći, imaju alate, konkretno su pisane, imaju tu ideju savjeta, davanja savjeta, s tim da ja se isto pišem kao što i govorim, dakle trudim se svakodnevnim jezikom, trudim se čak i kad govorim o zahtjevnim znanstvenim konceptima, reći to svakodnevnim jezikom, jer nije svatko studirao društvene znanosti pa da zna, ne znam, šta je confirmation bias, pa se ja to trudim objasniti onako normalnim jezikom. A ova knjiga, pogotovo ova knjiga je malo drugačija od prijašnjih knjiga, tako da će neke iznenaditi. Dakle, stotine sam znanstvenih istraživanja pročitao jer je tema zdravlja jako važna i trudim se biti maksimalno odgovoran, tako da čak i kad spominjem nekakve znanstvene istraživanja, opet trudim se govoriti normalnim svakodnevnim jezikom tako da svi to mogu razumjeti. Ali da, to je područje samopomoći. Ako se po time smatra da si osoba može sama pomoći u nekim životnim segmentima, s tim da knjiga ne donosi odluku umjesto vas, knjiga ne razmišlja umjesto vas, knjiga ne diše umjesto vas, knjiga ništa ne dela umjesto vas. Dakle, knjiga može dati inspiraciju, može dati neke alate, može ti postaviti pitanja koja se ti sam nisi sjetio. Ali dalje je posao na vama. Tako da je knjiga kako sama sebi pomoći, da, ali dalje je 100% i odgovornosti i odluka i dela na svakoj osobi. Tako da ono što je meni drago je da knjiga, ovo je sad već 7. knjiga na slovenščini, hvala Mladinska knjiga, sjajni ste, svaka čast. Reakcije iz Slovenije su fenomenalne i kad ti netko kaže da je netko uspio shvatiti kako prihvatiti sebe ili kako nekoga čuti, ili kako čuti sebe, ili staviti se na prvo mjesto, a bez križnje savjesti, ja sam baš enormno počašćen i dalje i sa velikom poniznošću to osjećam. Zvezdana Rok, tudi vajna knjiga bo zagotovo sprožila še marsikateri pogovor, torej ne samo knjiga o zanimivih Slovencih, njihovih izkušnjah, njihovih morda res samoterapevtskih pogovorih. Komu podariti tako knjigo? Zagotovo je to knjiga, kjer bo podčrtan marsikateri tudi citat, Rok. Ja, sej neke citate sva tudi midva že podčrtala v tej knjigi, ampak vsak bo našel nekaj zase. Meni se zdi zelo pomembno povedati, da ta knjiga v bistvu to ni obnova televizijskih oddaj ali pa to niso neki nostalgični spomini, koliko je bilo nama fajn, ko sva garala na televiziji Slovenija. Ne. Skratka, gre za to, da v tej knjigi je v bistvu več kot 50 usod zelo različnih ljudi. In to sva se že na začetku dogovorila, da v tej knjigi ne bo nič narobe in nič prav. Ne?
Skratka, vsak naj se sam odloči, kaj v tej knjigi bo vzel. Tudi jaz ne bi želel, da je ta knjiga, da mislite, da so to neke duhovne tantre, mantre ali karkoli. Seveda je tudi nekaj duhovnosti, ampak ne vem, v tej knjigi boste prebrali, kakšna je na primer življenjska filozofija najbogatejše Slovenke, ne? In kako je šla na sestanek na Apple in Disney in rekla, mi ne bomo danes podpisali pogodbe, ampak bomo podpisali pogodbo takrat, ko bodo zvezde v redu stale, se pravi naslednji petek mi podpišemo. In na sestanku na Apple ali pa v Disneyju pri teh gromozanskih multinacionalkah se je nobeden ni smejal, ne, tako kot se pri nas smejimo, ampak so rekli, ok, to spoštujemo, ne. In gospa je na koncu zaslužila milijardo, ne, ker je verjela v samoroga, recimo. Prebrali boste, ne vem, kaj o vzgoji pravi mama, ki je vzgojila enega ne samo največjih slovenskih športnih zvezdnikov, ampak tudi športnih zvezdnikov v tujini. Prebrali boste, kaj je Zvezdani povedal Neil Donald Walsh, ki je pač, ne vem, tudi v Hollywoodu so snemali filme po njem, ne, to je res avtoriteta z področja, če rečemo temu, osebnostne rasti, ne. Katie Byron, recimo, ki jo je revija Time razglasila za duhovno inovatorko tisočletja in tako naprej. Prebrali boste pa tudi, kakšna je življenjska filozofija, ne vem, Tereze Kesovi je Nedel Kraden, Danijele Martinović, skratka je tudi zelo prizemljena ta knjiga, ne. Komu bi jo pa podarili, no, to pa ti povej. Jaz bi jo podarila, pa prebrali boste, zakaj je na naslovnici z rdečimi baloni, o trenutku, ko sem mislila, da je moj vlak v življenja odpeljal in da sem ga zamudila. Jaz bi pa rekla tako, knjigo sem napisala zato, da kadar ti je težko ali pa hudo, ali pa če imaš koga zelo rad, da lahko vidiš, kako dobro se je slišati, kako dobro je razumeti drugega človeka, kako dobro je slišati sebe. Tako bom rekla, je kot kruh topla, dobra, za se spomniti, zakaj pravzaprav na tem svetu smo in kako pomembno je, da se slišimo, da se čutimo, kdaj, kjer tudi ima preveč prostora, kako znamo to razdeliti, da smo ranljivi in da smo hkrati pogumni in da nikoli nam ne odpelje zadnji vlak, vedno je treba čakati na naslednjega ali pa ujeti kakšen drug prevoz. Hvala, za zdaj namela si prvo besedo in lepo si jo tudi zaključila ta pogovor. Ne samo dobra kot topel kruh, ta knjiga so kot vroče žemljice, ne samo na tem knjižnem sejmu. Zvezdana v svoji uniformi imata pred seboj še kar dolgo turnejo tudi v prihodnjem letu. Sami pa sedaj lahko tudi izkoristite to priložnost. Rok in Zvezdana ter Bruno ostajajo v naši družbi. Tudi knjiga je tu naprodaj. Sedaj je še nekaj časa tudi za podpisovanje. Tako da hvala res vsem trem. Odlično ste bili uglašeni, dobra energija. Tudi hvala vam za zelo številno publiko. Res ostanite še v tej družbi in hvala, ker ste prišli. Hvala vam.